وەکو چاوا ئێشاوی بداوی نەبوویە چیرۆکên wê jî bidawî nabin ku di vê pirtûkê de behsa rojên şer li Efrînê têkirin. Pirtûk ya nivîskarê Kurd Merwan Berekata ku bi armanca beşdarîkirinê di vê pêşangehê de ji Efrînê hatiye û dibêje asta xwendina bi zimanê Kurdî li Efrînê gelekî daketiye û gihiştiye asta sıfır. Dema ku pirtûkên bi zimanê Kurdî jî têne dîtin ji aliyê çekdarên opozisyona Sûriyê ve têne şewtandin. این کجر کو ایرو لعفرینه نه تنه شر عفرینیا دیکن نه تنه شر کردا دیکن و تشتی کوبسری وان دیکن لبل شر شر نرخ ما ی نتوی سرکی زمان کردی ویژ دیکن شر نرخ زمان کردی دیکن جبر کو به همو هولدان پلان و پیلان خاک و وی نرخی تنابکن زمانه جبروی شری وی دکن و دوی تنبه بلا کس خانه خوپینه و نبیجه نراسته. جبلی عفرینی لدورین کوبانی و جزیره روجاوای کردستانی آستا خوندنا بزمانی کردی لگوری نیرینا روشنبیران زیده بویه. جوانین خوندکار جی سردانا وی پیشنگه دکن کوپرانیا پرتوکان بنرخین گران تینه فروتن و یکی جی هیا راده یکی باندور لسر آستا خوندنی کریه. و دما پاش دا هنکی آستا ام بیشن کسی که زن به کردی با خف من بیسن بچه کی زیده بو یعنی هم تکارن بیشن سری صدی چل کم زیده یعنی ایدی اف نفشینو داد کاری به کردی باش بخونی بن بیسه شخو پشتی زنگه ما و پیمانگه ما جی یعنی و گاو پر الپیش دا البیشم سری صدی چل به 112,000 pirtûk kopraniya wan bi zimanê Kurdî ne di pêşangehekê de li bajarê Qamişlo hatine nemayeşkirin. Korojane ji 5 heya 6,000 kesan serdana vê deverê dikin û pirtûkan dikarin. Herçende heya niha negihiştiye asta pêwîst lê hejmara xwendevanên bi zimanê Kurdî li Cezîre û Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê beramber salên derbasbûyî zêdetir bûye. بشک جوالاتیان جی گلیو گازنان جبر هجاریه و بلندبونا نرخی پرتوکان روجاوای کردستانی دکن. ویویان فتاح روضا قامشلو.